Anya laki din! Apay akas na tilangayo, tatang. Ha? Kasla kayo napuypuyatan. Napuyatan nga raw anak kau. Anya nga minti inararamid jo aya. Kano binantayak niya baboy ko anak kau. Ita nga alawas di pa nagpasngay na. Iso anas ka na bantayan. Kasda iya, tatang. Katalaa, ingkay iturog ijay sila jo. Tapno addaman ng tipig sayong agbantay iti baboy inton rabi Ay, wala anak kau. Talaga ang mapanak maturog. Agkiduman ti mata. Nakauli mo kamat paray. Kaslad na pampanunutam Pampanunutak nga ro dinaramid ko abasol pare. Ha? Anyat ket mo sawon paray. Oh, dayjay tumot nga min Rodel, mangipasubo. Siguro. Adda man ang tinaramid yung kalokwaran niya. Sana siguro. Talagang adda pare. Ha? Anya nga rodeta. Ibagang matatap lang mo paray. Ay ngam na ikarim asaan mo nga ibagbaga iti ure asino ha. Uwan ka rin. Anya ka lagi tinaya. Kastoy na pare. Tinakaw mi ngamin tiburias ni Tata Punsyo. Anya? Tinakaw yukin ni Rodel. Tiburias ni Tata Punsyo. Nang iparan niyo may paray. Napan mi inla ko ija ili Jay naglakwan mi. Napan mi matlaang ininong. Ay, ukis ti kamatis kang galyang. Kasanday tanong maamuan ni Tata Punsyo. Diyan lang paray. Ay, ure kasano ti aramidan yo, amang idolin iti tangay na ramid yo. Maamuan to. Ninanang may. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Ay, dayjay tumat nga min Rodel. Mangipasubo, mangisungsong. Ay, saan mo pabasulan ni Rodel? Basol yo adwa. Nanang. Makapapungtot kayo. Nukas di ngawan maigatang yo iti arak. Ingkay mangsapol iti pangganan yaw. Ingkay ang kargador no isaw. Saan nakasta? Mapanyokit din namayan ti tarakan ti sabali a tao. Ala, husto ka din nanang. Ikarik asaanan na maulit. Mangibabayin kayo. Siyak nga inam ti mababayin iti kasta nga aramid mo. Ay, maamwak laeng no asino tinagtakaw iti buryas kao. Talagang ikak iti pagnakman na. Ala, huston, tatang. Ang mga numaatake kayo pa'y gapu iti ungot yung. Ay, pampanunutak tirigat kao, manipod masikog ti baboy kao, aging gaanaganak. Sa ita, saus, ninam ay dalaeng anapan tinakaw ijay kulungan. Unayin ngamin dagit ang agtatakaw, aya. Ay, sa bagay, awan matkit di ati palima na sana maabuan. Mamak tulaang matano asino da. Maruruda ka talaga. Ala, huston, masukatan to ka di ti ad-ado aburias. Aganak tumanin ti baboy yu iti ado, tatang. Makapabwisit mo ta talaga dagiti ang tatakawan niya. Ay, naku namon, friend. Ultimo sinampay, kat dagasan da nga akasan. Sapay pilihan da dagiti branded. O, si? Burias tupay ni tatang ijay kulungan. Napandat inakaw idi na minsan arabi Day tantoki di sinampay mo. Anya? Burias ni tatang mo napandat inakaw? Wen, friend. Iso akas tauna ya pungtot ni tatang. Anya? Ay, por Diyos por santo. Dagitang agtatakaw, rumbang kadakwadang ikan iti pagnakman. Ay, wala. Sapay la kuma, tamaduktalan to no asino dagita nga agtatakaw dito lugar tayo. Sa bagay,
Maamuan tumat lang no asino dagita. Awan ti palimod asaan ang maamuan kunak manan. Anya lakit din aya. Di kay ka di madanagan, nanang. Mangsapulak iti panggadak. Anya lakit din aya. Rumbang lang amanggad ka. Tapno saan akasta apapakpakan ka lang dito'y balay? Ni nanang mat. Pudno mo ti ibagbagak sana ya. Mabain ka kumamot iti kabsat mo. Ngay sulang ti agtrab-trabaho. Wala, nanang. Inakto ka sarita ni Uncle Danilo. Damag ko ngamin nga awan ka nun ti mangipaspasada iti tricycle na kahit. Nasaya ata na panunot mo na ita. Makipasada ka. Tapno ada sirbim dito'y lubong. Salbag ka. Anya? Kay, anyay paray. Nakasaritam ka din na Uncle Danilo, may papan iti tricycle na. Wen pare, anya lakit din aya. Siyak pa iti kunam. Kaano ka ngayon amang rugay? Ay ket intun bigat apare. Apay kapoy. Anya laki din. Nagganas nga rod. Ano kasta? Bareng mayat ti panagpasada ita. Ta tiyempo mo ti panag-eskwela. Ayaw na. Parang iti panagpasadam ka. Makasirpat ka iti maasawa maray. Ay sus, saan nga imposible da ita mapasamak pare? Iti kasto ya kinataer ko agad. Ang mga nusyak pa iti arman ti babalasang. Wano, isuda pa ikiding ti umasidag. Sa dino ti pangituludak kada kayo, madam? Ijay laang batog tirang tay, manong. Ijay ayan ti pigari. Asidag tamutan. Ah, okay. Ay, susapo. Anak samot da ito yala kay anagtakawan mi idi kiniro deliti Burias. Just kay. Ay, dito yan, manong. Oh, abdi ti bayad ko kan ka, manong. Agiamanak, madam. Mabid lang tabariak ti kwartam. Ay, sanin, manong. Anya lakit din. Keep that change, tarabi imot. Ay na. Agyamanak unay, madam. Awan anyaman na, manong. Oh, umanisam ka nga agmay-maysa. Apay? Ninanang met. Gagangay ti baro nga agisem-isem no adda balasang apampanunutan na. Anya? Adda ngamin inlugan ko abalasang idikalman nanang. Hapaw! Nagpintas si ka. Anya? Sapay la kuma. Tainal daw mailugan ko dayjay iti tricycle. Ken sapay la kuma. Tamadamag kuntong tinagan na. Apaw, una yan. No kastamot laang, mapimpintasan ka iti balasang, ugaliyam ti agdigos iti inaldaw. Ninanang mo't makapasair kayo itirik na kan feelings. Ha? Di takay man laangan. Nagpintas talaga dayjay paray. Panagkunakit ay sos. Maisave akon iti kinabaak ko. Makaasawa ko mamata na paw. Kasino nga min ay reta balasang maray? Basta, ijay batog tirang tay. Ijay daya tinang ituladakan ko anakay. Ha? Hey, ang mga gidi mo ano na ayra ti bagbakam. Ayra? Ayra tinagan na? Hey, Ne, kasanong kumamot nga mo? amok adi. Tay di agpaspasada ak. Kat iso akanayon ti sarasardengak iti batog tirang tay. Kasta aya. Ay, Kaya't mo asawan, putot nila kay Punsyo ni Ayra.
paring. Ila kay Punsyo, ti tatang na. Anya! Nala, armang, kurso na paring. Ah. Saan mo siguro ka mo ti amara asi ka? Kanda kayo kin ni Rodel, tinagtakaw, ti buryas na. Anya! Gwapo a tricycle driver? Asino ay daytang ibagbagam? Pasig mo ta nag-aalas ti tricycle driver dito ayan tayo. Si Kakit Dimot, basta gwapo day di a driver ko naktumot. Eh di tinanong mo sana kung anong pangalan niya. Si Kakit Dimot, mabainak adi. Sapay la kumaata isunto timang saludsot itinagan ko, numaira namanin a pagluganak. Ay, una yan, Ira. Maamwak lang no asino ti bagbagam a driver, ah. Un friend, isurok tukan ka numaranaan ta. At tigayang tibayad ko, mano. Agyaman aklatan. Ngam, oray saan kan ngagbayad? Ha? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo? Ading balasang? Kwa, ay ratinagan ko, mano. Ay ragayam tinagan mo. Nice to know your name, ading balasang. Awan anyaman na, manong baro. Siya gayam ni Berting. Naragsak a panagam-amuta iti tunggal may isa, manong Berting. Uwan ayra, naragsak at talaga apalagam amuta. Yahaw! Yahaw! Wow! Wow! Anya ka matan bateng, rabieng, nakaturungan ti karuba. Nga madakakit din dito ayaho, ayaho. Anya ka laki din ayan anang. Kat naragsakak nga raw. Anya? Wen, anya ko matbibiyang ngay dagiti karo ba? Ay unay kan, urasan ti panagiin na. Ay nakababain mo't ah. Sos, basta naragsakak. Kat awan makalapid iti dayta. Anya? Wen, isuda ate agad jas numarangrang da. Anya lakit din aya. Unak tumakay, ni Ira ti pagpagaman siya. Wen pare, ayra ka no tinagan na. Ay sus, isuti ko na kanya kay. Kay, rinugyam ka rin nga inaran. Ay isaan pa'y pare. Ay umadani matan. Rugyakon. Nasayat ano kas na pare? Barang isunti babaya parang ka. Ate yung mo ti tao a milyonaryo no, mapagwan mo rin saan. Si kakit di mat pare. Saan abarang-barang mata? Ison at talaga. Nilaki di. Kiura. Armam marudan. Tano aklunan na ka. Agkalaysa kayo. Tamno malanita tusubil ko. Salbak kiri. Nabayagan asan anak karaman ti tao iti wakwak ko naman. Amo ko na sino ti ibagbagam ang gwapo at tricycle driver. Ha? Ni Berting niya. Wen friend, Berting ka no tinagan na. Nagamam mo kami idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di? Kat, nagaraman kan ka? Si Kakit Dimot, saan pa'y apay, dagdagos. Ay, malay ko. No, nagpartak ti pa naggargaraw na. Basta, gwapo talaga day jay. Ay na, dapil na. Saan akas kadagiti daduma ang nagdaton kanya. Nga awan pa'y uray may saadot-dot ko at tumakder no umaydak sa rungkaran iyay balay. Anya? One month, friend.
Ngam ni Berting ita, ay na, iba yung dating. Saan laang amay sa adot-dot ko ti tumakder tunggal makita. No di kat amin, friend. Kaya't mo, sawan, mabalin kang umay sarungkaran ije balayo inton Sabado. Katun awan mo't parikot iti dayta. Oh, ang yaman ak unay no kasta. Umay ka nga rod inton Sabado, tas anak arumar. Nagtulag kami kinido na amapan kami agsangyupsal. Yung itantan ko pailaang para kan ka. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, ang yaman ak talaga. Awan na nyaman na Berting, basta si ka. Oh, apay akas ta tilangam. Kundi gel kamot iti buok mo si ka, Berting. Ninanang mat. Agjelak tamapan ko nga rod sarungkaran ni Ira ije balayda. Ha? Wala nang. Masigurado nga iti kabiitan na panawin. Kat maddaan kayon iti napintas kan idokada amanugang. Apaw? Ha? Para makita, ah? Ninanang mat. Kasla awan talagyo kanyak iti kasta pa nagsasauyo. Saan mo't kiti akas ta, ah? Gamala, ah. To see is to believe. Apay nga agmay-may sa kalaang dito'y balayo. Ay kwa, adamot ni tatang. Napanlaang biit ijay kulungan ti baboy na. Napan nagpakan. Addaday jay inton madamdama. Kasta ka di. Malakit di. Agmerienda ta, kabayatan ti panangururay takan kwa na. Anya, isaw ti bagbagam kanya ka bisitam itang aldaw anak ko. Uwan tatang, apay ka di. Naimbag nga aldaw yo. Uncle. Naimbag nga aldaw tarupam salbag ka. Pumanaw ka dito eh. Tamang ano ang yapay ti maaramid ko kan ka. Ang mga ano ang sipngat ti panagkita kan ka. Anya? Ay, mabait na ang tatang. Apay akasta kamot ng kiniberting. Oh. Awan mo't basol na. Imay laang tapno sarungkaran na. Isugayam ti magbagam nga agdat-daton kan ka. Kino iso tinagtakaw ide ititarakan ko aburias. Sumumbat ka. Si ka lalaki. Huwan ko na. Kuha. Kitaam. Masigurado asaan ati anak ko ti panggap mo ditoy. Ti kunam kitday. Agsisiim kawanan iti burias at akawang. Awanan ti burias ko. Gapo tadadakkeldan. Saan mo ang maibagkat? Tamas dakdakkel ti bagida ngam sika. Salbag ka. Hala! Panaw! Ay, anya ngay Berting. Kunam kanya ka iti kabitan na panawan kat maadaanak iti napintas a manugang. Sardengan dakman nanang. Pangaasiw. Hey, Berting, denggam na ti baga ka. Amom nga men, tidakas nga aramid. Sumursurot. Ti kayat ko asawan, uray sa dino ti papanam, kan uray mano atawan ti aglabas, no na itatak iti panunot na ti madi nga inaramid mo, ay kat malagip dan tulat ta. Anya? Kas kumaita, manon atawan ti naglabas, manipod inaramid yukin ni Rodel ti saan anasayaat. Agasam man, napanyo tinakaw ti buryas nila kay Punsyaw. Anya nga ita, imbes akayat na kati anak na awanan masigurado ka na disappoint day kan ka. Ay, una yung abyak. Kunaklagi din, oh. Umay mon ipadamag kanya nga.
Inaklon na kan ni Ira. Sa magaya. Awanin pare. Awanin tinamnamakan ko na. Diyak pa yun makontak ti cellphone number na. Anya. Uhin. Uray iti messenger. In black nakpaikit din. Makapailag kamutin pare. Adal tayo takin ka. Ati madi nga aramid iti napalabas. Sumusurot lata. Uray mano atawin ti mapalabas pare. Ha? Nung naitatak iti panunod da, tinagan kin aramid mo. Isulat ta, ti pakalaglagi pandakin ka pare. Uwan nga rod pare. Makasin na ay. Iso liklikan, ti dagis nga aramid pare. Ti panagtakaw launay, iti sanako ka. Tapno saan nga iso, ti pakalaglagi panda. Sayang ni Ira pare. Kung laki din no, isunti maasama. Hanya laki di mo ka. Ay, awanan pare. Ninamnamak pa'y may asong batan nak iti kabiitan na panawain. Saan Ang gaputan na bigbig nak ti amana. Ay na, awanan maramidak pare. Sa anak kalibak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.